on bil weekend hon en campaign na bekun chibai tu nei hol impidi nga hi le ikam sunga dinga MNC lian taka sem Singapore hovel khopi nga isang waya sem 8 by 8 8 into 8 a sem MNC a sem u jang kholam le nei nei thing tenu pa ho pi dinga hello lam nei welcome to the show hello ma Singapore lam la banga chele pandemic receipt tai hilole na sa deu aphalang kamanove ti di dane vaccination mi jok se na bol ham ipiti drive humam chilang cho vaccination hi tu ta dia hi 50% valin wang ke chaita to hi umjing na lai ewanga chu ki chai nai di lo vaccination hi normal in panha la lavin tu hin mi jo sia dia hi free hin hi wang hin mi tam thim hi vaccination aha thanok be se nai provin akila nai poi mi zo sin dai chu mandatory force di hoi ma chaom lo na workplace okay achuti le viewers so adi in his self introduction nang teni Singapore ku mi jan na hon hitam i hoi lai na to ham iti Singapore na lut kha the ham neu kan nei sei pe the hon dem ole kan hin sing ka ting na ke hi hello ho dia Thailand di Thailand a ping ka hin Don Bosco chom kana kain zo jun sainik school in fala por som ni sar kana chain ka chai zo in Delhi chom khat ko min chun Chennai ka ki chun lu den Chennai chun studies ho kana chain chun na kana tongin chom khat ka to zo hin Singapore kun in company interview ball in Singapore Chennai a hung win selection kana mun hi ti chun Singapore in puilu chu 2002 so hin azo in 2003 chun nene to ka ki cheng honin among Singapore hung bom honin kom chal honin to hi ke ni hi cha ni ka ne honin posal khat ne mai khat posal pa hi kum som le nga ni me hi kum som le thum le kim kum som le li ti ve la hin amani pin hi 2006 2007 hin chun ke hono citizenship kana lavin sa te pin zo chun kum hi som le ku wal ke ta ve Singapore hin ke ho hi emi hola dia family bo ka hi vin adang ho hi nunga tampio min beng la tong zong mi na tong zong to le posal zong ni le thum vel kom na ve Singapore ai to hi pinato ham kaloi nu hi ma hi nurse hin gahatia angana tong in Chennai on tong in Singapore hong thung chun chom khana na tong in aban chun hin sei tong ke hin tu hin early childhood lampang ka pursue in tu lai ta hiong course ka bo lai ta hi ke hi le HR human resource lang kana to hin na ka to ti la pat hin human resource lang hin within HR hin recruitment lang hin ka specialize in recruitment out chun information technology ka specialized skill it's a talent dungzua to Singapore ka hong hin tu aka to na hi 18 by the New York Stock Exchange listed company hin ke ho Asia de hi Singapore headquarter hin company hutia lin ma chu ke hi povin mi sang thum vel chu globally in ka phave
paum le je in tabang Singapore na tong hi chila hon villa interview na dinga phan nei page na cho ki pa thu kan sein without further ado phat sumang lo in ki ho pe yang tin Singapore hi elang hon head dan hi lo leisure ai study ki bol lai one of the best place to work leisure na to na dinga mun no pen mun theng pen hin zil theding tampium dinga hin amasan ulam Singapore hi a work culture itabang ham nana to na ho chu iti chilai na galur kha ham zon ne kan sei jap tan na Singapore hi khan to na le I anop dan chu ne kan ne se pi theidem. Okay. Singapore zu ki hong Singapore ko hong ma chu kapu ako nin kana za zuin kapu chu British hang lai chun Chinese so hi event a hi le hin a theng tho ma ma wi ma hi a chen dan hi a in sum u zong hi hoi ten a kem bit na thien tho dan chu thot ta bain ki sei le kitchen hi hoi ten anei vin na get ja zong dim hi wa an hun num pu we na ipizem til kitchen nen khan be thivin in an hun lo polanga an na ne zui na mi theng tho ma mong hi vin door Chinese te door hi ni si khun asu thing vin na closing opening asu thing vin hygiene lampang awang pa chat ma si ya chu kholai vaw jong ne khun chil siet lo le khat thang pe lo ti hovel hi hoiten azuivin sebana government en zong na strict en rule dan in the saving littering mo mo phallo hi in mat ule hin fine thei chat chat to bang hi aki thing tho ma ma dam hi thing tho hin cheu chu lo wa mi ong hi a business conduct hi a thing tho mo mo vel ma hoi na pa cha ta khat chu corruption hi hang pin corruption hi pu business set up the ding in zong beilam ta khat hin Hong Kong to Singapore hi Asia dia business set up dia beilamen chu biza ka se ham tile foreign apara hi mi Singapore hi company set up dia hung nu mo che hung nu mo hi gala parang process an patu hung thun wa ki chai thei ti tawang hin ni khat ni ang chu process chan hamong ki chai thei hin chabana koi ma cha sumpi ngai lo na chum bia koi ma bribe ngai lo so everything is very transparent na cha khat omen ease of setting up business at even chu bailam tan ke bol thein it's a bana government men zong hin entrepreneurship hi encouragement ha bol na so ja chu na tong pe dia wang to Singapore chu opportunity tam ta om hin ke ho ke di si ka ke veting le ima cha khuta education nam pangang ki sang lo hin na midang bangin zong aki jil sang por hi wangin na to hi kania pa din kana gun chu in ka to zong si hi hoitan ka tong no min che hi Singapore chun chuta bang chu success bailam ta hi na me na tong pe dia chu sia chu ken wang encouragement ka bol hi e langa pat na Singapore na tong dia ki gel au ma na chun hoi ma azong family adi na hoi na Singapore hi considered one of the safest place ko hi crime be se lo so strike ti hol lo na crime lo be se lo sia chu zan baro vela cha te po zong ki nung kham be se lo na ki tai po agam hoi ma ki vai pu da no hi pa cha rum the Singapore me bai ve ai le kam neu cha hin ipi hama mau resources iti min kam neu cha ich to ba le se pumpia business ai lo le gam vet tam ta a dinga mina set dot thiam ipi hama factor nang study da na ulam Singapore hi geographically avet le hin allocation hi fu ma man na Malaysia to Indonesia langin protect involvement gam hiniao cha kha hin a history su ke ga sei tale na 1965 kum chun independence na ke muin Malaysia kun chun break away in ke important agam hiwang chu ho Churchanpur hilawa lam ka khopi su ti vel me the na gam lien lo hi na moirang chandel khu me the aji chu ke ho east apat west si garia the 30 minutes no ke the na gam neu cha hin se gam hi island hi ji chun rivers pon na natural resources mo ki nei lo so thing phunga tamin na ai wa nga chu ke ho naturally produce si pa cha ka bolum lo hang pe no si hi import ke bol hi an bu hian lang thei hian lang me he jong le tu ki salang import ke bol hi che bana building material ima si cement hian lang same long hi Vietnam to Indonesia pa ki cho hi
insan dia sen lo na ima cha ki ne lo hi wanga chu Singapore hi hovel pumpia house pena ke sei chu tu ta he na aji chu ki ho hi sovereign reserve it lien da ka nei gam hi ha kya usma mo ipizia ki hausa ham ti re vel le hin export hi khuti tan thu people hi wangin human resource hi ali ne na Singapore hi ke ho hi ka nei thu people human resource hin company US para Singapore hi bola headquarter dia choose ham ti le human resource di talent na Singapore hi Singapore sung chaw su talent lowen mun dang aneu anai cha ina Indonesia hen dang Malaysia hen dang India hen dang China hen dang le Singapore chu hung bu abai abai la hin na sija su ki ho hin hang pia hi mi ka than ting le gam chu ma par hi mi a thiam bol the the chai ki invite ki kong lu de hin na sija hi Singapore hi human resource very stable very good worker and generally trusted by employers it's a hi ki ho dia thu pi ta khan ni wangin GDP vel le hin hang pia hi manufacturing a hin contribution a sang in ki GDP manufacturing ti ting that chun chemical hi han electronics so so factory min na so akun export su atamama hi van natural resource wang kan lo pi semiconductor lang ka ha bo na kyo hi adang ka export wang adang khuti ta thu pium be se lo pi Singapore hi chatabanga tu din muna om thena dinga hi politician le visionaries ai le lam kai ho pan la dan I corruption index ai vetel one of the cleanest corruption lo na gama hi dan chi ho hi important factor vital hi dan hi neu khat nangma observation neu kan ne se pi thei dem lam cái hồ founding father hi Lee Kuan Yew ki ti hin na ama hin Singapore independence an mu chun priority them khat an simin na nation building chu thu pita angai tu lai ta chuna man a vision khat mu su Singapore hi war first class first world country it hu thein dia hi ipi ibol theu ham ipi da la theu ham ti hoi tan vision ne na man an bol ba sak pen su am ho party hung thin do so ma sak pen sun trade union hi abolition of boss na trade union hi aphat wanga employer friendly lo so trade union na trade union lai se chu employer ten thila dei bangwa implement bol thei lo so hi ahead in tin so trade union mo mong hi an kat thain a hi wanga chu national trade union cooperative ana form na chu trade union a hi wangin government to killing hin na government say so bo hi ja chu ama ho ki vai pu he chu min ama chun ana say chu pibola multinational hon Singapore hi company hung set up they will only come if there is stability when they are to we need educated manpower we need an economy which is stable we need human resources that are very stable na so ana ngai to be in ja chu ke ho human development hi ka ha ngai sang met na ka ma hin se ba na chun ama hin ana sei to be khat hi corruption mo hi corruption lai sin society hi khang thei pon te ti an he na ja chu amang hi alo hi tampi ke sepin na ama anu ya to hong so lo tampi sepin ama sei chu pizza sem ama ke Lee Kuan Yew hi Oxford Harvard para law and science a reason so egel na min ngai thelo chi ma chu hoi thai gel la di adi so chu doctor khat hing ka ting lo lawyer khat ting government na to na chu hai na government o pi lo le sun ken ka lifestyle chu chi ka maintain ding ham na puti lo le law in pi lo sun corruption ka bo ngai ta na ja chu corruption mo lo le dia chu lo hoi ta ki pi na temptation to lo cho ja chu minister hin na to hi thieng te na tong min corruption mo hi phal pu min na chahi gam thu pi tai vet len project ki ti mo ivet long le hin hoi ten achil han project ji chu project hong hi e lang ma contractor hon minister ho sum pi ngai na ita ki pi son sonum so in lang na Singapore khu tium lo cho pura tender system ki bolin na very clear very transparent process only chahi
zildo theya ke her khare Singapore ai politician ho na say dan chun politician ho educated tata in project hoi ten vision nei ten thila bolovin na politician ho iti accessible hiwam che ho lang ba gypsy linang an bodyguard nei ama ho chu pathian ta banga ki ho ham iti ma politician ho hi gamlam kai ho mi pia dinga banglam kai ham ama ho hi chuma chuma chu kyong India kum khuzat kan wanga chu minister ka ki mu pi ho ma som chu na ka ki he pi direct ta hi ba Singapore hi prime minister pa tu zong an kan ye bom khau ta na ki ho hin ke family vai minister dang ho ka ki mu pi sa ki ho MP pa di si hi ka in king wa chengin normal lifestyle na ji to cha to dira si le amana bill fangin tin na mi ko hong ding in tin hong chi ben tin na phat wi na mi pi kan bol pi che ham tin tin very down to earth. They interact with the common people. They drive normal car na a car he to ma car he ki bang a ki hi down na bodyguard ti chum lo Singapore asu ki ho prime minister pa to president pa bu hin bodyguard nei ma na ada ho hin bodyguard nei lo pis sia chu office in upper office chi di jong le traffic to normal traffic asu traffic jam jong na mang jam jing na ta chu koi man security pichum lo simple dan so na khuti hi ben hi chu bang chu lam kai mindset khat an nei ting la chun it's an hama ana to nang chu transparent ana to ang fel thei chu na che pa cham la khat thikha kong sai no minister ho hi mi pi thlen na hin na ama hon election ate phale a vision ho chu a share chi dum chu ya chun mi pi in ade ya thlen chu ang kai do ole they sprung into action chilai hin community che khole veng la hin office anei win mi again theion ha san na nei zo si chun achievin chun minister pa le minister pa akithopi ho to akimutovin a problem a share win is minister pan iti pan pi theida ham ai lo le even until parliament ana debate bol the bill bang ato kha them ti ho chan ga ya chu apo do hin nai ja chu isi dungzu ya chu mi pi ho ki pa le akitam te le ki hleng ta chu umahin khat ve ve le hung wa azivin in zo si ko hung kyu zivin na in na pat nam itabong hasan mam what can we improve ti in tale every now and then celebration zo si na akimang zo se hen hung zivin na ama ho so they have to show their face mingle with the people to a covid zivang hin akim bol pon masanga chu program umjing neighborhood level aka say so I think that's really great. They're very interactive. Mi ho to ki heto na che community center akitin. Che lam kai ho to chun hoi sela ki ho jiwa mi ho gen theina hesu. Sejak tu parliament aku sitting nei teng le khun ama ho constituency ami pt ha san no ho hoi ten debate aki bozin e ho chagam parliament to India gam parliament ki hi nahi debate hui vet ki hezing so che gama hi lawyer debate hong ki voting le chun aki ho tu dan chuna very iti ha ngai sangum so ji chu mi osanga ki ho hilo hi no na on em here wa reasoning hoi ten articulate volve in ten to say zo siu chu point to point na che aku debate on popole khun solution khu umte te be ta phat na khat na khuta ki mo na hilovin solution na de ji wa debate na bo so gama he ja hi development ki ti mo hi tang lo lam ki hoi rong khu them khat hoi deu thein te tu la su hoi jing bin ten building hian lang jong le long si ka sei no phon su na government hin building asa ucho housing development board no ya na chi government building ke to ke ho che no government building che lam kai pa win na sei khat chu every Singaporean must have a house at so mas na che Singapore hi beggars be lo na avai sab ta in chu zo lo chu government in grant pi win tin ppm bo win tin in chu cho sa win tin ama in na chen sa win tin a chen zo lo the government in rent in chen sa ke win tin na. That means they don't allow anybody to live on the street. They make sure that every citizen is taken care. So the government phat na khane. Pile sei ne hola ko na hi jildi tam ma main. He nei nang hi education langa hi to ai study na bol in Singapore education unique na ipiham leise dai vette hin one of the best education
gam chang kang hi education hoilo khangai pon India to ipiham difference ipiham what are the surprising fact that you come across Singapore na ka chia chu India to ki balo na ipinamu do education is tough eho banga stressful thawam neu khan ei sei pe thei dem chilai ka ga hlum til chun a ha sabet nin na a ki hi dan chu lung don zeng tu hin after almost 20 years in thamkhat system chuna hoi devin kan hetai ama hon ho sa pin hi le khasim education hi in they will pour their money in education anei zo ho chun acha te chu support is za kind of pin team chevin hin la anei zo lo ho chu government in a hai mil po in mizo chapang zo si chu akai na de dola school kai te ding koi ma cha school kai lo loading chu teng le class khat banga ho mi som li khon a team loi mintin na ta le normal loi mintin ta le itham ha sa loi mintin hi cho me yong khununga na so that everyone can shine it's a thimo chu lam chu ma che thai a normal ho chu normal a che thai ala sam ho chu skills na sa tayo na boy pivin ipilampang samtan lampang makeup bridal bakery pita skills langa hoy langa alunglu na tapang zo si hoy lang ham alunglu na chu heilu ding so everyone can shine ti khat hin achom lama kan sai no education system wang India hi kan wang ka ngai sa so India hi we have IIT, engineering college and IIT, IIM in Ava. Singapore hi university libo a very small place. I have an education system hi vetlehin. It's very relevant. As it's so private school hi India who allow the private school hai na government school so hi was government school as koi ma kai lo hai na. So why so Singapore citizen ki tila government school bo ki kai so private ai kai thela. Private school to foreigner hoa dia bo ki also na cha chu government school to citizen zo sia kai theina di kiti la sun standard hong ki bangsu da to Ministry of Education no ya school maintain na also hong chu very well trained every school is a good school the mantra khat ne so Singapore hai so we don't fight for one school or another school every school is a good school and the courses are the same. The teaching style is the same. The teachers are same. It's all education, same level. They get transfers from school to school. Na dito bang education system mo ibang hi akitu play sebana citizen adia hi primary school na hi athon to bang in school fee na so ya chu mi vai sa pen dong chu they don't have any excuse not to go to school because the fee is free na secondary school hi ke ho to bang hin chengup kapiu sa kharas fee ai wanga kachate hin school apa iPad jongan dei ang piu na iPad secondary school hi secondary 2 apa hin student zo si iPad khat set pe ve to school in government pi ki so hi wanga chu isum chu student account khat hong kit ve to government sa te pin te chwa ko na so la do ki thoma hosmi ki thos jong na en ni suma chu ki pe be se lo akip vai pu da ni awa hoi he ka sei no friends so to hi multinational company na to ahin HR lang pang na to ahin mi interview na bolte la hila talent na SARS wam na work culture ipiham na expectation chi tricky business itawa mi India gama Delhi Calcutta Mumbai dunga natong hall ho chu HR na to chu nok le kilo mahin na ito bang quality na jiam nang chu chila chu talent SARS pungka 30 minutes 40 minutes min hope ya chu mi talent head he yang ham a tricks and trade of your job kada to na hi kum som ni wal tan na che recruitment line ka to na hi ei mila hi wang IT recruitment ma sa pen ka hi de ka zo no di interview hi ake ha bodin interview ki bodin hovel bu be bodin ka loin kate tu ta chun Russian ho to ke hoin akil friends ho to ke hoin ti zuin na gam chum ni ti zun ke ho hi ka company hi multinational ki ta su Serbia bang chu kenon ka chi kha lo na ai wa chu hi cha talent ka ho lu chu
gam da nga ki mulo Serbia wa su ki mu ji a ju wa pa kila na zum in experience anu ma career min wang angai sang pun na ai wang ke chu kan ya wa pat hin government na tong chi mo kan hi pun na ke hi ka restless wa ka to na hin wa no me ji chu mi to ki housing ke meeting ki cheesing na hoi hoi ya ki ham it's never a dull day, never a dull moment. Why Singapore he 20 years na settle he tan India na hong tel na identity crisis mai the din Singapore awang identity crisis hi ve ta na va India ublai su min Nepali de Pali inti wa Singapore ru lawang agami to ki bangta na koi man Nepali inti di ta lo so hi wa chu kampau za ting ol hin Singaporean te na hi poi ki ma het zu ba na ai wa ke ni hi ka kampau hon hi India te ka hi ka ti ting hon in ta san ki zui lo ho ya India na hi ting ngau diu ha man chi ki zui bin ana wa no me ka ki pe da no ai wa chu advantage tam India hi ka cha te ni wang identity crisis nei mo so India hong le hin ei pau la tho the lo na agam hi anop dan hi hepo vin ke ni chui la chun newa pa India na ki khangli hin ke di si hi army school na ki kai hin na tu chanai chi sana hi zawana ki hin la hin identity crisis wa zu ki dei lo hi in lang hi hung la chun nom ke san ni thum zo la kuwa ke la hin na chi la ke si lifestyle chu zoom je ke na India hung la kun wa Singapore wang chu akitchen now so tan we are very much at home but in our hearts, home is always Manipur. Na? We would always want to come back someday. Singapore hi lei sera dinga one of the most expensive lei sera hin na dinga hi expensive hin iti manage ma economy hi no lo za to management pitiam aban tele ama hoi tourism IT mi hi bubam chi jong chu ne khat nei se pe thei dem Cost of living sangin na Asia dia second number 2 hin ahi wangin cost of living he can kasai jingke ka candidate hokam ka sai ri so it's a matter of perspective na aji chu we all have choices kalo sang khat hen lang an za khat man ne lang chun hoya ka ji ka wa zo dham ka na example na Mumbai chiting la khut Mumbai khut Italy sikimana kin ne thei so na eva Italy chu cheng khat mong kin ne thei kit so Singapore ki bang chume chicken rice ki din asa to bu ki helbom ini le cheng thum ma khayang ne thei so na abang mo cheng ni phang ne the restaurant right chi chun cheng som lang man ki so same food right so it's matter of choice you want to live a very posh life you can or you want to live a simple life you can so for example Singapore ko hong hun chun ka changa kan sen lai chun mi in kalu in room khat kalu na chu thlak se in rental zali ka pi so rental zali ka pi zon adang su ka saving se ta so an me man po na sum chu samti ka save thei da so wanga kaloi pa ka hum bom pi pa so ama chu mi ina cheng nom lo na ma chun changa cheng nom in khat alu chu changa alu chu thasera hi sang le zani rental pi so ken zali ka pi aman sang le zani pi kalo hon la ki bang na again like on savings and is them can so it's again matter of choices and lifestyle. The other example is Singapore he zudon just drugs ball ho the avang to no noising so drugs ball kiti he trafficking he death sentence he saying na strict na zuda dule tax 100% that him Zuhu amana mantam so azi su government hin mipi zudon di hi aphal lawun na adei lawun na don di le sumtam pi ne pi ngai ti ben tam pi charge ben tax na zat sep ho ba khu ki ho Malaysia khu chi hun Marlboro bomb phat khu ama ho sumin 20 ringgits a hin na 20 ringgits khu Singapore khu $7 so eva it's just $7 who Singapore got so let same cigarette will cost me more than $20.
no $20 plus da so as you so tax tampi ala kil so na government hin thirdly in dollar wa kan sinum ha hi ka gamu hin neu cha hin gari hi mi ho sabang sun millionaire one of the most densely populated millionaire chen na hin Singapore mi how sa su na gari ong dei de cho hi ma gam ne win je hi gari tam di hi government de je hi underground train system hoi ta in set pi bin bus ong air condition TV ma zo sin pi bin na public transport za na dia su ai wa nga car na dei te le 100% tax ta pi ngai cars the cars su som nga man le tax ha som nga man pi ni de ti ma jong chu kum som mo no tol the kum som zo le government in a scrap ni la tha na ke cho kit ni che ti gari hilam pia hi gari lui mo ngum do na kum som nuôi nghe này hiện agam thiên thầu đó, cho nên sẽ pollution trong form, gari trong form, thế ba là gari tol độ popo này lắm bia khun, ấy họ là tùy buông forest gate khát khula na là gate đàn được coi ya sum kia là gì, cho cái họ computerize gì này, tol độ là chun nộp là đá chu cái bết chết gì sum chu gari tol cái bia inai coi giống là parking man cái bia Singapore hay xem mà vậy mà cha cái này thôi mà tourism hi investment cái hà bộ na gam chu mà par hi mi hi ahong hi about 14 million average income si hi tourism akun hin government and longa cruise center cái Singapore center khá hiện na India pa jong mi hi cruise at sinum Singapore hung ben Singapore pa chu chi do zio hin na hi atupi na khat port and airport stay in Singapore world class hi kidin na airport hian lang seaport ani hin hoi ma mai Amy hoi Singapore mi zat bang na wam charge le organization ti wam iti na kimuto ji wam nang te ni chu chilai chu family settle khat nei wa chilai chu lo thira lam kai na hi diu ka ging chain ipi ham Amy ho demographic koi tabang hung tamam domestic helper tamam hi lo le nurse tamam itabang ham Singapore Amy ho dan hi demographic tele a number chat wang chu sei the hi point hin la tam zo hi domestic helper a hi in ting le nursing home mana tong old age home chwana tong zo hi om thowin chubana pasal construction industry ana tong tham phat sun khala khat ve ve ki khom thevin anum mama in kinga alalji in na koi phung koi chang ipi pau ki tilo ka kisu to ji num ta ka ki mang form ji a hin la chi pandemic a ki pat hin wa ka ki mu to thei ta provin da ezing yeah cái họ các cái lối khom nào thì KW school ki worship service cái ti na cho vậy hiện ki deport pot suti cái khom rồi ai vangin mizo te hena chum be na ki nei ben mizo te hi Salvation Army on office nei ben zo mi hi thang pia hi wang Myanmar langa pat so pi te hi ben na mo chu a channel so pi ta hi ben family on tam ben na zo mi fellowship le dali nei ben Singapore ne de hi question tom na lang ga ki dong tin no lam Singapore hi domestic helper hi lo le nu mei te na to na dinga hi hotspot a hin chilaya ko na chi ho agent ki su lo a hi lo le human trafficking a trapping a hi lo le controversy tam ta misinformation ti di ham to di lo tam pi ki zain choi ipi advice na piano wa mi khat Manipura ko na hi lo le e langa ko na chi nom tel hin koi ta bangin cha di ham a situation ipi ham chi ta bang hi domestic helper de hung hoi human trafficking alu na diu chance piti mam choi ti authentic lo ti het hi ham chung chai ne kha acp cái niềm đang khut ta thu avang cái head hon hi na cái head chan hon na hi I think 95 to 99% I would say domestic helper visa hung lu ta to 2-3 years back, we had the human trafficking news. I think there was one off. Na chu kizakhat lo pi chu wang chu na chema sang chu kizakhat lo. Chu wang chu it's not something that one should be worried about. Ezen Singapore na ki ho pi thei lai si wa chu ta san thei chu. Ezen that phalo ti teng la chun wang na Singapore hai be se lo.
hang su agent ho hi man power nu ya permission la va to hin tin na so ja chu human trafficking lang chu bol thei long dius cái ni ke het da na so na ja chu atong num Singapore na tong num hello domestic helper hong lu num ta lung kham om le chu bang ka sei nom pen chu khutia lung kham di hi poi na Singapore hi a safe thau nai hang pin mi nunga chapang hong hong hi a safe fin na hoitana tong na ve ki hi ka message so nei when agent tampium di hin koi tabang agent ho chui ti authentic hama bam ti la salary ti deduction of bam chila ko na hi het thedi pi umam chila ga hi mi khat hung ta hen lan hasom bang at alo hi khat pi taw le chilai chung chang hi neu khat nang het na chan hi ipi hama ground reality ni si Silanga agent zo say they have to be registered under Ministry of Manpower. Is it they'll be under scrutiny and audit na til palo bol thei hilo. Alhang pia say dingin passport imachan nei lo ahung na di ticket kisan agent hon abot pi howang khu alhang pin hang thagu changna photos alo kat pi chu normal da na hin la ahung tingule atha ho khu alo $500+ na kipanin na lodging food imazo se free ai zi chun aphamo poi Ministry of Manpower website ku mom.gov.sg kitin na cha khu ilu dai le chun domestic helper approved agency li sum ve to che asun agency chun check up ngai che li sa chu hina lo ham lo le chun you don't have to go through them na so teng le apoi mo khat hi if somebody promise you the stars na ai lo say lo tan pp na to abe thu zo hin na hi cho hi telltale red flag a hi mi na kiti chu thil hi point hin la na ding changa every 6 months medical check up mundi government ama ho ding welfare na selena but you need to be careful min thu ai lo talent double check na bon it's a sin na zi na me tam pu min a he pha ta bang na ki hen na chirlen lo tam pi na san di a na lo nu ten ta wanga chong su di tho su na a he wanga chu mi zo si chu che chu to di a chu si the kit lo cho a wang sium ki the ga ti mi kho ta tho chu Singapore chu na employer zong mi lung chim se ta ma hi to the last question nang ten chu Singapore na umuhin in la nong kile ki ba i gam sung develop di ho nang ai to ji thom in to bang nang ai wa ma hi lo le i gam hi le set mun nok pen na ka chot khaw ni gam hi ti develop diam ngai nan dream ji thwa mu la mu ne na long gel en sei wa chi in la hi potential le ti gam nom ta ki wangin e gam ipin na i khan le na gam akigel to jing na pu na bese ade ni ho mi pathin ho wi tam vin na hi chi hin pu di san ama sa lam kai pha nei ngai na lam kai pha lam kai thing nga cha kisu lo ani anu ya pat ki ti zo ha sign na corruption system ki ti ha sign hin la hi choyo se chu jing zong e ma hin ina to zo si hi sincere ta lung thing ta ai to ai le na i tong zong le ka ti na khan to ni si le gu zu han lang zu hi han lang yo le ahung jin pa pum pi cho thi in phone na yung pau se lo mi zong ke ho pi se lo sun gu chu ta in every day na e la kha da na hi ti na ti to ti ham chu ba na thin tho na hi han lang le kha sim na i pilam pong yong le we need to make mold the young mindset na sa ta in kasai phong no min na school sa pong ho aneu ho ho se la hil ding a phai na aji som mo ko na ga hung ki so ding hi chu kinep na len ta then that will really bring a change en ga et mai lang in lang hung kinu hung di han lang ele bol theyong tamin na ai wangin realistically bol theiwang hom chu ji chu ka sei zui ma bang ke ho ka khu phailin di su a boro thieng lo ki ti zui na ipiki bol le thei lo so na so ha so hi wangin ka sei nom pen chu on serious note education hi ken poi mo sama man aji chu education inei lo lai siu chun khan to nai thei lo ulam leo nei in lang hi na pian na kho hin bible a sei bangai
Zion ka hai milai le let my tongue stick to ipts am na kalei hi kadanga bet hen ti tawang hi lunggel te terin chilai chu anop wanga chu na root chu na hai mil lo hial dio hin igami piti ki develop thei dem nang te ni ngai dana lei set hi mun nok pen khara nei win no advice min no la di hin na unen se masa hen lang pan te he aban leulam adi momongin we can never forget where we come from num han lang num hi zong le Manipur chu ipin na isai lit na very close at heart hin la igela hi le I khan to diu they sa ma mai thil bol the tamin hi jing zong le mi I mean let's start from individual a mama in na mi dang sei sang chun a mind ki panutin awareness tu lai khanga climate effect hello yum to covid internet nei so vin a ma intil nya cha cha I bol hin effect len pi om thein na hi ji chun na ito na ipi zong le lin han lang ne zong le ina I na hi han lang office kai na hi zong le lung thing se la na to de hi ga so na hin na an zo chun ka sein chiwa ka pa wa cleaner pa thu ka sein ama hin kamu sira kalung thin hi itham as ki pa sa ina na thu thi thing cho pa ka su thing ai wanga agun chu dan chu koi ma cha sei zong ngai lo go zu han lang zu hi zong le na to le chu distract lo phone na mi to ki ho lo mi to ki chit chat lo lung thing sa a thi chu an to nu chu ve lung thlai om ma mai hi ta bang chun I ho zo sin hoi lai yum ham school ka yo ham office anai to ham ina nai to ham hi chi mindful ta in hin ko ki mang thei la wang mi zo si hin gai so diu hi na ting le yung chan ho chil mo si le kha ga pe thang na thu ga he bo na ai lo le thu man mo ga mo sei ti ho hi ki gel thei ta hin ting le ine I do nu hin khuman dan wong hi na tham khat ki gel phau iten ine ho hi e ya dinga thil pha hi nam ti hi ki gel han la hi ko ki mang le wang yes start from individual Ken hin sei beleng to a sei su kyong ka pom ma na society han lang igamu I he ma wa e ma le e mai ki vet ma sap ngai na igam khan to na di hi minister ho khut a pun na MLA ho khut pun actually individual khut chu bai tai vet na two generation hit thing la next generation ba sun them khat ki tha pat na khat the la ka ti sa ke sa di so nenen se ma ba nga chu na in kiang pa na loi pa na sei sat ma sa chu nang na ki vet ma sap ngai hi na bible ki be zong le so student na hi le try to be the best, right? Don't study because their parents tell you to study. Nah, lekhasu nang duty as a student is to study. So study, right? Put your sincere effort and study. Don't look at their left, right, but straight and study. Student, nah. If you are an adult and you are working, let's say as a carpenter or as a mistri or as a driver, nah. Na kimunel lo diso na to na chai ta na to ding na for example driver na hile ding chang ta garin tol di na garin tol chun na nga hi han ang ni a hi zong le na nga ba nga na tol ding na vet call ding na zoot ding na sop ding na speed loading na speed le petrol ani adi hin na ti ho bang chu it has to come from within na so sap te na still kuna what you do when nobody sees you is more important than what you do when others sees you. But I think that's very important. No? So as a father, right? Do you set the right example for your children? Don't talk about your friend. Don't talk about your brother. Talk about yourself, right? Are you a good role model for your children? Do you love your wife as you're taught in the Bible? Nah. I'm talking about generally individual, right? Or as a mother, are you doing the role of as a mother? Or are you spending time talking on the phone, gossiping, right? So whatever we do, I think we need to be very, very invested in whatever we do. We need to be very passionate. If you are a footballer, you need to be disciplined enough to get up every morning without, in kotian nan phong lo nang le nang
na ki tho do ding na ti ho ko ngai so ki se phat lo na dia ke kan ne wa pa da kan ki discipline mo mo so phai le na che nga kham thei na thilo chu ke bo be so loi te la na ti dia so football kan ki chep line in he pha lo me the hin United Soccer Club USC chu founder khat kan hi so kan ki chep line so chalai chu football kan lung lu din Subroto Mukherjee cup kan ki chi nin na football kan lung lu mo mo in wa kan lung lu na chu koi man in sol hello so ke le ke kan lung lu mo mo so sports na ya chu ka ki discipline exercise ka ball za ang ka chep no ji chu za ka chep ke chep da effect ni he ka za ang ka chep no na hi ti sun che discipline chu ka poto pe in na kanu in kanewa pat in the hills in boy na thilbol zo si pathi ne na mu hin hoi ta na bo ngai hi ti khat sei zu in na so I have been very obedient in that sense school lang le kha sim nen lang ka thil to zo si hi gun chu tan ka tonggu in I mean I still have a long way to go but at least you know I'm able to do my work so that zan le no ta ke mu the na so poi mo so in langa hi mi dang ho sei daw tin mi dang ho vet daw tin ele ke ma saw tin na can we improve can we do better I think once we have that mentality the whole society will change amen today ke olim na cho a conclusion ding in hi nang teni sai nang teni say ta banga cho whatever your hands finds to do it with all your might miching pa chan na ti na aban teng le izwan na say when he nen say cho mi nan vet teng le he bo thil hoi bol di lo Martin Luther to say khari kalung ki mahung kilawin if you are called to be a sweeper try to be the best sweeper even angels in heaven would say here lives the best sweeper who gives his best ati cho chillen pp high sounding a hilole big bang theory ti ho theory nal ta hi ha sei de wei pon ya ko na ki pad hin imi sa hon tam ta zil dori ka kinemin ki pau ma ma jeng ta banga Singapore ko na ideal inside o tuni hi phar na lai le hoi ta sau piong ki hol thei ding hin tu ne din chanak chai sa for tin ki pau ma ma jen ulam hin u he ne hin pathin na to nang pathin boy le mi tam pi Singapore ai mi chin ko kimi zo tia din mal som na ni golzol na source of blessing hi to pe din de sana kan la nin tu ni conclusion in siang ya on mil weekend hon en campaign tu nia Singapore pa ri sangam te na set na i lam le nei ulam leo nei tena sep na pa din hi sil tampi zil theu gin tar wa ya siang thona education le politician hin all sphere of life mi culture zo le mi gil te pa din hi zil ding tampi ma tunia angai dan zil teo YouTube la ma enten bangai dan nei wa igam sung siam pat na din hi politician te khura nga ya ai kele individual responsibility ya ka ngai dan kum ding wa tunia din weekend hon ya itana azau ta hi